Hello, gulte ho. Tuni in The Good Doctor Kiti movie explain ani bol kit tau hite. A movie ki panin Martin kiti pa hi ahung ki muin. Ama hi doctor ahi in so de mi pon tho ahi in. A phat atam zo in patient ho abui PG in. Hizi chun ai mu khop ji pon so de hospital ra analul hu dan lo ji in ahi. Ai mut penin ato khom pi doctor khanin ahin thau kangin. Hospital a special patient khat koma ahin puyin ahi. Patient pa sa TSC ahitan chule English ahet lozin akhunin anat dan ho sa doctor pa het thaidin abolin ahi. Doctor pan jang mi pa da na chu ahet do zawin azen pantai. Martin in a senior doctor khat aga ki mopi in TSC pu zendam na ding a lo khat sim ding agut thu asai pi in ahi le senior doctor pon aphat sa pi pon ahi. Doctor dang ho bol bang bangin ahedan danin umin lang na zen thaidan danin ki zanin tin asai pi in ahi. Chuzawin patient dang khat dayan ketinu ko maagachi in. Dayan chununga amel hoi ta ahi in ahi. Room sunga lab assistant awm lozi in Martin in numainu thisan chu test boarding in ala in ha asal he azing in ahi. Chuzawin numainu thisan chu lab a test boarding in aga koyin apo do tai. In athun pha nin akot phunga anu in ahin thot package chu achoi lu nin asunga chun letter khat le a family photo ana umin ahi. Zarnin party agachi in Dr. Dangzau si jong hilai mun achun ana uve party amanna wa numai khanin ahin nayen amanu hin Martin hi agul pa to kinai na dia aza ahi ahiat do phanin Martin chu alung hang the in azi chu Martin jong hi a single na sot thim ahitan dong ma nei ding anum the jinge numai nu in ahin ki hopi chu aki pa the in hin la agul pa ahung phanin numainu in Martin loi pa chu aki flat pi kit phanin no mo asal he azingin ahi azingin Martin jong dayan zen dingin a room ma agalu nin dayan in anat na adoa ahi le Martin in jong anat na chu asai pi in ahi amanun adongin hichinat na hi thi na thei ham tia asai le Martin in jong zen lawa so ta aum le thi na chansu thei di he tin asai pi e hin la tu din mon in wang damdo peitan na ti ati som khat zawin dayan dong mapan visit ahung bol chu akimu in a relationship hon chu a hoi be pon ahi inspection a bol penin nurse Teresa kitino in Martin chu ahin kawin nurse Teresa in na patient pa hi ipilaw na ni sa anat na kho si hamtin ahung dagin Martin in jong TSC pu chu akimu pigang chalin check aga bola ahi le TSC pu law ne chu aman prescribe a bol law ahi chu a hetai in la nurse no in Martin chu ango in Martin chu thim akichan gut wangin angai pi pon report abortan ahi amin sitting akicha zin Martin in senior doctor pa aga ki mupi kinin hichi thu hi ka record in nei koi pi hi in atin hin la ama pan jong atu sei chu angai pi poi azing ni khuwa Martin jong dayan ki mupi dia achile dayan chu adoma pa to kola anaki hauhan chu agamu in chuzawin dayan in Martin za kadoma pa he ka khen pi di tam tin adongin adong pa hi high school a anamin thangpen khan a hi dan jong a sayin a hi le Martin in Keiwang high school a koi man jong ai na hep hapon hinla tun wang doctor ka hi tai tin ale sai pi in chule adong pa to ati hending chu a phat sa pi in a hi azing ni khu a dayan in hospital adal ha ading ta ji chun Martin in visit aga bol kit dayan in Martin's a nang he doctor phata na hi e tin apa cha in aki vai tha hon tai azing ni khu in dayan pa in Martin akimupi in asanu azendam ji chun ki pathu asayin chule a in uwa en ladingin atimin ahile Martin jong anomin ahi zan ahi phanin Martin jong hoi ta in akivonin dayan te na agachi in hinla dayan amu lo ji chun hoya chi ham tin adongin ahile apa in adong pa ta ki mutu dinga achi thu chu asai pi in ahi an ani penovin dayan unu in Martin chu adei ji chun thudo za za anayin Martin chu aki flat pi in Martin he doctor keu hilawa tui khanglet panga in anei ji chun dayan in sungmi ten hangai sang the jingovin ahi chu in Martin ading do in bathroom aga lut le asunga chun dayan lo ho chu ni alawa aum agamu do in dayan in lo ani alawa ahi le dammo kit thei ahi chu a he in ahi bathroom apat ahung do zo in dayan room sunga alunin room sunga dayan lim tam ta ki koi hola achun khat ahin ki gu do in an ani zo ovin in ahung kile in athun pha den dayan lim ahin gu chu a family photo umna achun akoi ta hi
azing ni kho in a senior doctor pu in Martin chu ahin kawin athil bol khil zia fire a bol gut thu chu asai pi in a hi le epizia doctor na pan ham tin adongin Martin en adon bonin min ai zading ka dei zia doctor ka ne pan a he tin a sai in a hi le adon but na chu senior doctor pan pha asa alo a het pha nen mi ka ki thu pi nom zia doctor ka ne hi a he tin a le sai kit tai Chuzo in Martin in staff hoza nurse Teresa kon ipidinga ai za lo ham ke jong doctor khat ki hi a tin complain a bolin a hi lunch penin Diane in a hin kolin give khat kapi inomen hezi chun hospital a ka hungding ham a hi lo le zanting le ka in owana hungding ham tin atong zanin Martin jong Diane ten aga chi in alhun phanin restroom aga lut kinen Diane lo chu aga khialin Diane chu adamo a hospital ahung kile kitna ding angai tu tan a hi a plan chu alo thing ta ba in Diane in lo ani azi chun adam mo kinin hospital ahung kile kit tan Martin in azen kit tai chule ti ase pu pa chu ama sa abang chun ahung dam mo kit tan tu awang mi chu min azen a hi ta ze in ama sa adam mo na jong chu Martin su mo a hi lo dan chu a ki hetan a hi chizowin Diane aga ki mo pi in Diane in hospital a den nom dan thu asai pi in school akai nom lo dan le adong ma pa to aki khen thu jong asai pi in so ta ki dam mo hen lang hospital a ki den le ka ti 18 asai in a hi Martin in jong Diane chu adam wa alo na dingen to gon anei pantan zana Diane ai mut penin alo chu ana hial pi in a hi le azingin Diane chu ani ha dam mo che ta na hi Martin jong pharmacy a lo agala penin janitor pa le nurse khat chu agamai da in janitor pa chu Martin ki het pi a hi ji chun report a bol pun a ki het mo sa in a hi hiti chun Martin and Diane lo chu zanin ani hial pi kinin chule anat na a ki het do thailo na ding in Diane test report ho chu a hial pi ji in a hi zingen Diane and Martin adong kinin kanat na higim nei am tia ado le Martin in jong imati pun na te nei ta sanen tin asai pi in Diane in adong kinin operation angai cha ding le queen a bol ding ham atile Martin adon bodin ke hi medical doctor ka hi in operation ka borji poitin asai pi e hiti chon Diane cho test izat ve a bol wang win doctor hon anak na amando theite povin hezi chun special doctor khat amazon dingen ahung ta la hi doctor pan Martin cho akar sunga file khat gala dingen a solin Martin jong akar agalunin kar bantam ta sunga cho la atha in kar cho adei le in a hi hichia kuna Martin hi na he thei khat chu ama hin thilman tam ta ho anei zo lo ji a he mi thil ho a hi chom cha he jong le nop sa na ki pi ji a hi sin abanin doctor hon Diane chu operate a boluvin hin la anat na chu amando zo di povin a hi Martin and Diane aga ki mo pi kinin amanun adongin ipidia tu chana he singala na umham atile azi ima di poi tin adon bodin Diane en adong kinen ka unu to na kingai hon ham tin asayen ahile Martin en ka kingai hon poi tin adon bo ne so en Diane jang akipa ate en hetia aki haulim jing hon layin Diane chu an imudo ta na hi ai mu penin Diane chu Martin agu in kiss a bolin chu zo in amazon room sunga chon ai mu thudon tai hin la ahung kha do phanen Diane chu room sunga ani tapon amazon apot do en nurse nu aga do a ahile na imut pedin Diane chu ahung hadam mo en hezison doctor hon operation room a poilu do betin asai pi ta na hi doctor hon athei top su en Diane chu hu hing ding ago uvin hin la alo sap tawin Martin masanga Diane chu athita na hi amazia Diane athi ding chu anaging cha lo zin Martin jong align a the jing tai hitia Martin patient khat athi ji chun doctor dang hon Martin chu along nup na ding in psychiatrist ga ki mo pi ding in asai tawbe alang khana Diane pa in achanu thi a het panin hospital a ahung lo ne Martin chunga alung hang the jing tan nang zia ka chanu thi a he tin ango tai chu panin hospital a doctor dang hon Martin chu ahung pan pi tawin a hi so in Martin chuni samkhat ki chol ding en soti a pi ovin Martin jang apo do panin hospital a janitor pa chun a hin kawin Diane diary chu ave sa in chule asunga Diane and Martin to a relationship azi thu ho chu asai pi tai doctor khat le patient khat in relationship anai ding chu danen a phal lo a hi in min a het do a le boina atu ding a hi a het ji chun Martin chu blackmail a bol tan a hi
so in janitor pa in Martin za drugs nei supply zinga a hi le hi chi thu hi kuima ka sai pi loading a hi tin a sai Martin zong aki chat walji chun anop pi tai so in Martin in drugs chu janitor pu a pi in lekha bu chu athum ta na hi le janitor pa anom pun ka sai do loading na daya a hi le ka dam sunga drug supply nei boarding a hi tin agi ki ta na hi hitia drug hi supply a bor zom jing thai loading a het zin Martin in longyal khat a hin nei tai ni khat chu drug la achun poison a tha in janitor pa chu aga pi tai janitor pa in a color chani danga to akiba alo tu asain a hi le Martin hi chi drug hoi ta a hi tin azau asai pi janitor pan hi chu aza a pha ne helai mun mama achun drug chu test boarding ati in Martin in mundanga ga bolin ati wangin angai pi pun a hi Martin zong aki cha the azing tan azi cha poison chun mi pa cha chom lo ka a tha ding a hi chu a hi Martin in hospital cha dal ha ding ati in hin la janitor pa in anung nung azui le le kenin chom kha zo in restroom ma awm pet honin poison chu a effect a hung tan chu phat in janitor pan zong ko chu hana po do di ati in ake tom tan a hi hin la koi ma het sa nom lo zi in Martin in restroom ko chu ason cha hi en chu in doctor dang hon Martin ki tom chu hin bu vin ama hon zong emergency a hi sa azi ovin a hin delovin a hi le asunga chun janitor pa chu athia awm chu agamudo ta ve hi chi thil su khol to dingin detective khat a kovin Martin in detective pa za janitor pa he drug user a hi in chule overdose a thi a hi tin a sai pi e chu zawin Martin in Diane diary chu a hin kelai in a hun phanin a le kha bu a thu ki sun chu sim tai notebook ma chun Diane in zong Martin chu adei dan thu an sonin chule aunu in Martin adei cha zia athang si dan thu zong an ji in a hi diary asim jing lion detective pa zong a in a hongin Martin thu do a hong nei gen Martin za janitor pa thi chun alung na am tin adongin Martin in adon bunin janitor pa zo ka ki ha het pi be se pon chule ama cha mi phalo a hi in numaya ki chim a he tin a sayen hospital a patient dang kha ji zo a kalung na a he tin a sai pi hi chu yin dayan thi a sai na hi detective pan adong kin in janitor pa drug za chu doctor hon prescribe abor thayam tin a sayen a hi le koi machan hi chelo chu prescribe abor thailo a hi dan chu Martin a sayen a hi aki haulim pen honin Diane diary chu detective pa to na kom chaom chu Martin in ahim mo in chu in ama jang aki cha the azing in azi chu detective pan le khabu chu asima a hi le boina atu ding a hi chu hen a hi chu in ama jang gang chalen le khabu chu agala in restroom a thai lu pi in le kha chu asat la in toilet a flush a bol gu na a hi le tui ahung le do tan ama jang aki cha wal in aki hu hing na ding in window a kal do in a ina kunin asamang ta na hi Sin abanin Martin chu tui khanglin pa ma aum chu ahong ki mo in tui na langa a hlayen ama le ama ki thading agutai hin la tui la agei phanin alung a hin hial kinin ina ahong kinong le en akal do na window a pat ahong le lu nin restroom a paper ho chu achom do in plastic sunga a heng do ni chu zo win restroom a pat ahong po do tai chu in detective pa en aza hospital a emergency khat au me ka chiding a hitai tin a sei pi in Martin so gin mo na ima anei pon a hi sin a chaina in Martin in patient sapang khat ajen chu ahong ki mukit in lab assistant aum lozi in Martin in movie ke pat na a dayan thisan ala abang bang chun chapang nu thisan chu alagu kit tai chapang nun anadem tin adong na hi le Martin in lungim hi in imana ti loading a hi tin a sei pi in a hi aum dan he Martin hin ki si na ima nei lawa abol ngai banga patient ho hi abol som kit ding dana aum chu ahong ki mo in heti chun a movie sang ahong ki chai pe tai